guys. Bilang subscribe. Oh, masuk itu. Subscribe. Hei, kati ko majama. Nagaling kita bos eh. Akan ada lama ketiang, tapi ada kecil. Ano bingkong? Aja bingkong tanana. Wah, Sana bos. bingkong ta bingkong ni tu. Atu aruna mo kalu-kalu. Aro ibo ni. Telu ni bingkong na bolo. Doisi. Kasi dalang ni baru. Hah. Ladang makalato ni. Sarana bos, tanah tedel, bingku pupu. Hah, banyak to bicara kamu tu. Jika mau tekat cara mah bingkung. Terpaksa bawa tas kerajin itu. Bagaimana Bodi? Masuk. Terpaksa masuk bos. Aduh bagaimana itu ladang. Bagaimana leser itu? Alina sana bos. Tinino lese. Hah, mana tak bisa ranu, mana no? Istirahat tu. Kata mungkin tu, kalau bagaji aku tu. Bos. Mau. Tandanya mai tanya cek gabung ko bos. Mai tanya cek nak gu. Kita tuh wancaji bosmu roh. Ya itu bos. Kamu main. Napa nerasa kemenangannya bos? Biasa. Kalau tutup kamat tang. Pokoknya kau iya. Jangan batu merah pagar. Agar rasa jangan batu merah pagar. Nama pagar itu miseng. Ajak bata-bata sapo. Bos king tak roh. Si Bandi garit. Oh bos king mo ya roh. Malu mo tak gambot na. Ay naik tak. Baru bisa tak ya. Sebenarnya dia kemana sih? Nek teknikku magalo. Bos mata peka. Sedang kamu kita utuh balati aku maka divisiku bos. Wandal kemana kue itu? Tadi jadi badi wandal kangi. Iga ya bos. Kaleku sendiri. Masa ya dia oleh mempe? Masih iri kah? Dia magaga bos. Masa lalu ya roh. Anda yang tenang ini juara bos. Iya bos. Iya bos. Gitu ya? Serius? 200 bos. Masa sih? Iya bos. Iya, bos. Tolong oleh rekas bos. Barak tanah apinya tinggi. Polisi manjana bos eh. Lulu isarae. Ay Bodi. Hah, dia nomor kelade. Digagas sa ding gelora hidup kopak ko. Apa na dikala ka 17 ah. Digaling sambat toni ta farare na. Apa muna dan itu urano majama di darena de. Rafi bahati ni de bigal cholo. Demi selora ka Bodi. Luis sih bos. Diga saran. Bisa bos. Ah, wala misal tatu. Ah, na ro.
revisi undang-undang pengalisur. Baru menuluk coba sekali kali balik. Ang kasih doy. Tengah kali sa dompet ko, tak mungkin tolo gaji si ko tumegay ka. Jangan cuma ko banyak kedua ko. Bos bos. Tira ko boner, di bajar apa ko na. Harga lang, boss! Makasih. Bisa dengan si Nita ko. Bos Aga. Ang kabar bos Box King. Aga Si Bandi si. Gare. Aga ya. Bos King ya bos. Zaman ikut ako. Mau pahang. Bos King bos lu. Aron na mga na ko kontra. Ano to kamera? Ah. Bos. Bosangnya sedih bos. Yang itu yang itu Yula deh. Ada asal. Yang itu baju yang itu sengari bos. Ku bosak ko galing. Nomor 2 ko bosang. Di kala lomba bos. Di Bos King. Wah. Nakala ka lomba tuh. Bos King ya biasa eh. Yung tunang ko menang. Lagi pada resi bos. Siapa tahu kesini. Si masuk itu galing. Puji saya kan galing. Puji betul bos. Nomor 2 ko puji. Berarti bau nih bos. Nomor 3 bos. Berarti sere nomor 4 tuh. Bagaimana sih, Re? Masuk? Masuk, bos. Oh iya. Bos dulu balik. Sana ikut sering malah daun. Kamu mau buras sa. Tarme kamu buras sa. Mana kala sih buras ya bos. Namun di baluk kan raw. Jujur saya mau buras sa mereka tuh supaya karena masuk yang rekontrang kan di balu. Bagaimana kalian? Masuk? Pas masuk bos. Jadi ikut sering. Ini boleh. Ini mau celana keras. Mau celana keras terlupa. Mau celana doi malah. Mau celana dong kusuk. Doi mana? Udah kok sutu harus, bos. Bah, wala ko. Engkau runtuk ko sa akar. Bosan-bosan ko eh. Magkano ito? Nuko rin ito sa malah daong. Napamabura sa. Ano to? Tiga nih rote bo nih. Yo. Tiga nih rote boy. Agaw to feeling dyan. Jadi mana bos? Mabela. 2 kilo lebih sih deh bos. Malalan ni. Pero nga mo pumutuloy ito ng kanang moto. Ng moto ang kosa situ. Masuk. Terpaksa masuk bos. Salaw na. Lain pa yung ko po nih. Ikut ako si Malolo. Memang malolo, Kak. Tapi dewasa tapa aku. Ito sere. Hindi ka bulay. Awat tadeng amang ni. Awin ko tadeng. Hindi mo kaka. Huwag ka na deh. Bos, Titi DJ bos. Ang ngerangin pesen aku. Biasa bos. Tanjung Batu Pak bos. Mau pusaka bos. Cepetan si bunuh Ha! Yang sa itong parang kinasi? Mapasok-sak tuloy ba? Harus sih bos sih. Lay! Bah. Masuk. Magalo ko raw. Sila na. Nagalo ka. Nato ba ni? Tenang. Ini bos. Mamita. Ako wala na hindi. Si Tony. Ano ba ang kuso? Ano to, okay?
Mga tuloy bos ya. Kalau senting malah puitin na taro lalo bos. Ya mana ha, bos? Kalau masa bisa lang kaku, meresak daw ko. Aja na nagabasa. Lawan mo balo itu berasa isa-isa. Supaya liso mo dala eh. Di ka balo ko na, di ka balo. Ako na. Bos. Dan nasa depan dia gini. Gimana perasaanmu di kolam rekreasi? Oh iya, pada seding ya bos. Di Bandung. Kali ya pada kesedih mapel di Laskar Pelangi bos. Gimana? Mana perasaanmu? Pada kesedih tampil di YouTube, bos. Oh iya, bos. Pada kesedih si runtuh ambokku. Lihat tega lang bokmu. Silaring si mama aku, bos. Kuya, binatang ayah leku deh. Angkani ka mewakili perasaan. Bersenang-senanglah semua. Burasa telur. Oi, berusaha kah ya? Burasa telur. Entol, dak diktuk hatiku. Bos, angkutannya bos ki bos. Makan. 5.000 rasa. Oh, balik sulit ki. Dor hatiku. Bos, bos. Arsye, bose. Wah, masuk galing. Nomor 2 ke Pujero. Siapa sih? Makan si pakai? Ya, bos. Nanti syarat aku kompak. Cewek pirang hijau poska ngapa jalan-jalan ke kota Paris masuk bos, jangan lupa beli kedondong. Hai cewek manis, balik dong. Baik itu. Makan ini mengai boski, tidak kuat. Ikut nama nomor sedih. Ibu na bos, pusaro nomor saya di bos. Bro, lau. Oke bos. Desa nu galing. Lakon na di bawah nih. Terus selesai kami persoalan masalah di lapangnya. Lakon ra. Mana kay boski? Apa nama aja Indra Muhammad Tang? Oh, yang ka boski. Waktu ka palambay pajen reku. Pwede tatambay itu bunga anak di mua aja. Boski yung upahangnya tuh. Cuma desa dulu kurang itu iku. Pamatan. Kalau mantan wajib dilupakan. Tapi kalau hutang wajib dibayar. Upahanya tuh bang. Nggak boleh tiku bawang. Masih nasi tiku lang pa aja. Ya wajar sih. Kemudian serjan Muhammad Tang. Na panah kita kuan udem kami tay. Ya baba. Jangan mana puai ka sa menu. Oke nih Valen. Fede ko. Bos, maganda na ron, mapagmang kita. Oh, le boski. De, alabi na sabut to na lumak ka aja.
karena sisil. Suruh kesi. Kalau pesan mana mana asa kasih mata taruh. Aku suruh mendek. Tahu tuh sih. Minta tuh tuh ya. Tadi sana mana? Oh ini Tony. Ya, Bos. Bos. Tapos Tony kau perasaan mo ni? Ya bos. Ada kau tolin na deh. Ya bos. Go. Kamera rolling action. Sebenarnya dia kemana sih? Nek teknik ku magalo. Lagi beta sama siapa? Parang lulu tuh masa kasaka tuh na balik situ. Pamalis lagi baru eh. Teman timur tadi gaji ko. Bos. Bos. Tinggal aku boleh. Rocky Igiling bos. Igiling. subscribe our channel.